Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Jerome adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilinged naklat ko man itinagan a Jerome. Gapo ta nakababain da ito impatulod ko akapadasak iti biyag. Pudno launay gayam, nga awan ti palimed asaan alumtaw, ken awan ti naangot asaan asumngaw. Bueno papagayam, intay tinggen ti pakasaritaan ni Jerome. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ne, si Kamit gayam Mirna, umunig ka Agyaman Jerome. Ay, kami ka. Oh, ito go mo pa ilahan. Tayo nakayaban na kiti ubing. Wan gayam. Ato'y Ha? Ado ti linutok itay. Iso anang nirgak iti sidaan nyo. Wow. Eksakto. Dak pa yung kami nakalutok Ala, ito go mo pa ilahan kita. Inakisagana ti lamisaan. Tulungan ka, Jerome. Ha? Ay, uray saanin. Saklatan. Tulungan ka, tapno mabibiit. Sige man lahangin. Diyak ka mo, no? Host dito Marikrik na. Umapalak unay ka ni Cherry. Tani ako mati apalam ken ko ana. Gaputan nagswerte. Takaskan ka ti asawa na. Nasingpat. Nagagat. Naanos. Kan kang runaan ti amin. Guwapo. Na yan, ti panangiladawan mo kanyak. Mirna? Kitag pa'y sumat ngamin ti imbagak. Kuma, kaskan ka. Ti pakiasawa. Ne. Saya ati mga rotiag to gawa, Mirna. Nailis-lis ti shorts ni Mirna kat. Jerome, kita matlatan dagiti lupok. Ay, kuha. Jerome. Inagkanak matan, Mirna. Apay, di mo ka di kayan. Sorry, Mirna. Ngamjakon malapdan ti bagik. Hello, bakit? Apay, adi ka makontak idi kalman. Awagak nga awag. Awan man lat sungbat mo. Pasensyakan bakit? Ado ti inaramid ko idi kalman. Iswa, jak nadlaw ti awag mo. Kasta ka di, maalabay amon. Kat kumusta matan nga ro dagito ubing? Nasayat dala tamayat. Awan problema kada kwada. Kat nasaya at angarod no kasta. Ay, mailiwak pa'y kit din ka dagito ubing. Kasta ka di, bakit? Alangarodan. Baliwak tumanan ti umawag. Sige nga, Rod. Agan-anad ka kanayon dita, bakit? Kunak no di kan umay itamir na. Itian niya kumangka po asaan. Mirna, ang tawag ko. Disturbo da ita. Apay nga minasaan mo nga i-off da ita cellphone mo. Makadlawan ani Marino, jaksong batan ti awag na. Ala, aglamang kapailan. Tasong batak na ito yung video call na. Hello, Marie. Apay, nagbayag ka amang sungbat iti awag ko. Apay, dahit na. Agkalkaling etan ka katrabrabi. Ay, kung amin, nagdalusak itay dito'y balay. Ken, nagibagkatak kadagiti kagawaan. Iso akastoy. Kasta ka di. Kat dagiti anak na. Nakaturog dan. Itay pa'y nasapak ida pinaturog. Ay, sayang. Kunak no makasaritak ida. Baliwam tulangan ti umawag. Inton bigat ton. Sana bale? Awan mat klase da. Katwanan anyapay ngay. Sige nga Roden, bakit? Tani, Jack Penal Pastor, aramidak. Agsarita tanto manen, inton bigat. Anya ti baga, Mirna. Umayak dita intang rabi. Agyanak dita. Anya?
Saan da ka asapulen dagiti kabalay mo? Saan? Tanagpakada nga the overnight banding mi kadagiti barkada. Anya? Apay, saan mo kada akayat ang mabayag tangag kadwa? Saan man? Kayat ko. Ay, awanan ti ado angam. Basta matulog ak dita, period. Oo, sige. Sikaman lang ti makaam mo. Kalkalpas milangan nangan, bakit? Kasta ka di. Ni, adamat gayam dita ni Marimir na. Uwan bakit? May bimisita. Kat inlutuan naman dagiti ubing. Kasta ka di. Thank you, Marimir na. Nakababain paikit din kan ka. Si Kamat. Pagbainam kumangay, kat anak kong matlaang ni Andrew, tain anak kong arod iti bunyag. Ninang, apay akanayon kang adda dito'y balay. Syempre. Love ka nga rod, Andrew. Iso ka na yun nga umay kapasyaran. Ay na, Mare, pasensya ang natanday to ubing. Wan, Mare. Awan problema iti dayta. Pare Jerome, kanayon mat ang makita ng aggapo ni Marimer na dita balayo. Ha? Sa bagay, awan ni Mrs. Uwan, pare. Umay napaspasyaran man ni Andrew nga anak na iti bunyag. Kastaya, pare. Iso lang at ati mapanasar-sarong karan, pare. Ha? Ay na, sikamat pare Irwin. Tila ibagbagam. Diya kanulang nga ron anak na iti bunyag ti sarsarong karan na. Kung gayam nga pweson niya. Nag-aasat man tayo ubing, tas sarong karan lat taninninang na. Nga uren no, rabrabi, wano parbangonin. Sige. Panawan kayo, pay. Sige, pare. Agan anak ka, Delikado da ito ya. Amang ano dumanon kini Mari. Anya ti ko na mga ibagam, bakit? Ada na kaibaga kanyak, akanayon kayo kanu nga agkadwa kini Mirna. Gapot akanayon dita balay. Kat, umay na nga rot paspasyaran ni Andrew. Ngam nalabas mo ta inal daw nga umay dita. Nagkunamot nga inal daw. Sino ay tinakadamagam iti dayta? Ada pa'y nakaibaga nga oray rabi ikat makitkita da nga agap dita ni Mirna. Anya? Ibagaman no asino tinang ibaga iti dayta? Ta inaksiwakan tingiwat na? Saanan anapatag no asino tinakamak. Tinapatag, kat nupod no, tinaidanon kanya. Saan apod no dayta? Apal dalang kanyak. Iso atila ibagbagada pamardaya? Taanya kumati apalandakan ka. Kat anya ti amok ngay. Talaga man ang padakis kit diada gitatatao. Naimbag ta nagsabat ta, Erwin. Nay, apa yan, Jerome? Kasla ka mat kumilawon, iti kasta panangkitan kanya. Ayop ka. Apa yan, kalat ngagdanog ka? Anyat basol ko kin kaya? Amok asikat may sa amang padpadakis kanya kini Mari. Anya padpadaksin nga ibagbagamot. Agam ang mga ukan samot, Jerome. Saan kan nga gindidiam mo? Amok ada kayo kininilo tinangidanon kini Mari may papan kini Mirna. No kasta naamuan ti asawam ti aramidin niyo. Para dahi tayo ti panang danog mo kanya kita, nga awan gap-gapo na. Kit dahi ti mo ti pare ti panang pababasol mo kanya. Anya ti ko na, Mari? Agawid akon. Ha? Apay kasla naklaat ka anak hangag itimbaga. Di mo kayat nga agawid Nay, saan nga iti kasta, bakit? Kunak ano di mo kayat nga agawid Taamangan no naragragsak ka no awanak dita. Nay, saan mat Sige nga Rodan, tadapay aramida. Bye. Kasano dahi tuyen? Talaga nagdalos kan nagurnos ka dito balay. Wen mat bakit? Nakababain mait no nakagulgulo amasang petam. Dayta nga tatipod no ama kagapo, Jerome. Anya ti kahit mo asawan? Saan nga taa dinalusam dagiti pagilasinan akanayon nga umay ditoy ni Mirna? Anya ka din dayta nga ibagbagam.
sa anak at nga, Jerome. Iso adinak pagbalinan nga awan amuna. Kasano da ito yan? Ang mga nun ni Mirna da ita. Diyak na ibagati sa sangpot ni Marie. Oh, anya tararamidan. Inkalukatan no asino day tagtuk-tuk-tuk. Wano? Bay am asyak ti mapan mangkita. Saanan? Sa akong timapan. Apay ngay may ka. Wah, apay akaslati mo kayat. Kuha ngamin. Apaya di mo pastrakan ti bisitan, Jerome. Marie? Apaya kasla nakakita ka iti al-alya. Sige, umunag ka. Ado ti kayat ko adamagan kan ka. Awan ka di ti mayat nga umunang agsao kada kayo adwa. Apay akanayon kayo nga agkadwa. Kas iti imbagak idigan ka, Marie. Pamardaya laing dagiti bagbagata. Umay lapas pasyaran ni Mirna ni Andrew. Kasta nga rod, Marie. Paspasyaran? Nga uray rabi ikan parbangon, pasyaram ti anak ko? Kwa? Di ko nayo siguro. Awan makakikita iti kinababoy nga aramidin nyo. Saan ka akad ngan, Mirna? Ngam kayat ko amaman, noan niya ti klasim a babae. Apay an aramid mo kanyak ti kastoy. Kwa, pasensya kan. Kat si kamat, Jerome. Kudak no si siyak lang. Agrigrigatak ijay abroad. Or-nungak amin asweldok. Tapno adala maipatulog ko. Ngam apay kastoy tinsubat mo. Pakawanan na, Marie. Nasulisog ak lang. Diyak nagayatan tinapasamak. Di mo nagayatan? Ha? Nagpuskul ti rupam amang ibaga, di mo nagayatan. Nabayag gaya man ti relasyon nyo. Linukunak, Jerome! Anya ti planom, Jerome? May papanitian niya. Iti pamilyat na. Ngamin, nusak lang, kasladyak kabailan ti mamakawan. No ikanak pa iti may sagon daway. Kayat ko nga urnusan ti pamilyata. Kat ikarik, saan na maulit ti nagkamalyak? Saan laang abasta nagkamalyan ti naramit yo, Jerome? Nagayatan nyo dayta. Iso alading itak. Gaputa saan ka ang mapakawan. Agpakpakaasyakin ka, Marie. Di na ko mapanawan. Diyak kabalan o panawan, dak ka dagiti anak ta. Kabailam. Sana bale. Adamo ni Mirna. Nagwinaswas kamin kini Mirna. Iso apang nga si Marie, di kay pumanaw. Anya ti kahit mong aramidak. No kasapulan nga agparinto mga tapno mapakawanak, aramidak. Uray agparintumang ka. Uray agluwa ka iti dara. Saan nga agbaliw ti pangadang ko. Pumanaw kami kadagiti uping. Tapno nawayakan amang ramid iti kay-kayat mo. Kat pang-asim dyan. Di na kamkuman riribukan. Makalawas ang tinapalabas. Sipod pimanaw dagiti agiinak. Talaga adinak mapakawan ti asawak. Pulos adi na pa'y replyan dagiti text ko. Padasak manin nga awagan. Awan na talaga. I-cancel na ti awag ko. Anya nga ti aramidak. Ha? Ni katugangak a babae ti umawawag. Ang mga ano ni Marie. Hello? Hoy! Si ka a babaero a lalaki. Sardingamaw ti anak kaw. Nanang. Di mon riribukan ti anak kaw. Naragsak da nga uray awan ka. Iso a sardingamon ni Marie.
No kayat mo tinasayaat. Nanang, kasarita ko inidap nanti cellphone. Nanang, lukatan nyo ko matiri daw yo. Mari, amok nga da kayo di tawnag. Pangasim, ilukat yung tirwangan. Kaya't kayo ang makasarita. Mari! Awana, dagiti agiinam ditaw. Isu apumanaw kan. Saan ka di nga imbagakin ka? Asardengamon ti anak kaw. Jak mamating awan da, nanang. Pangasio, pastor kanda ko ma. Kaya't ko ida makita kan makasarita. Pangasio, nanang. Saan ka di makaawat, Jerome? Awan dan ditaw. Kapampanaw dalaang nga agiinay tay bigat. Anya, sa dino tinapananda, nanang. Ibagayo ko ma. Ay, jak amukan ka. Kan uray amok, jak matla kayat nga ibagaken ka. Iso apumanaw kan. Nanang, ibagayo ko man sa dino tinapananda iti agiinak, tasurutak ida. Sa anak mo't lang nga pumanaw dito aging gaasaan nyo nga ibaga tinapananda. Awan baby ang kaw. Uray agyan ka dita, aging gat kayat mau. Mari! Mari! Ayan nyo! Aging ga ita, jak pa'y nakita dagiti agiinak. Isu adep-dep pa ak ti babawik, Mr. Lonely. Numabalin la kuma, ken no kabaelak ko mga isubli ti aldaw. Aramidak, tapno baliwak dagiti pasamak. Tuy pagayam mo, Jerome. Jerome, pagayam ko, anya ngay nga rod. Ket nakabasol kay ti asawam. Ala, ipakitam ti panagbalbaliw mo. Tabarang dumteng to ti kundaway, amapakawan na ka. Aganos ka, tangay nakabasol ka. Liklikan ti sulisog, taday ta timang dadael iti relasyon ti agasawa. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Pagayam Jerome. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Ken computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.